1 na 1, овозможено од Вива. Природно си е природно. А тука со нас, бидејќи од некоја причина Тарик си отиде, моравме да донесеме замена, дојде светски познатиот фудбалски тренер Мирослав Чиро Блажевич. Господине Чиро Блажевич. Чиро Блажевич. Господине Чиро. Hvala ti, sine, na ovoj prekrasnoj najavi. Особена чест ми е. Jako sam, ti si mi inače najdraži voditelj. Благодарам, господине. Nemam te baš često priliku gledati, ali kad god te gledam, ovo je prvi put si mi stvarno... Благодарам, господине Чиро. А, господине Чиро, вас ве знаеме пред се од Хрватска, 98-ма, Франција, светско првенство, извореден успех. Вие бевте таму, вие го креиравте. Што беше најтешко на патот до тој голем успех? Ma, sine moj, nas je iz polufinala 98. izbacio francuski igrač Lilian Thuram. Materi mu Gastiram. Koji nikad za Francusku nije zabio nikom gol, cijeli svoj život. 187 utakmica, a nama je 2 za Fitilija. Tako da, to mi je najteže palo, moram priznati. I dan danas imam noćne more. Ali evo, moj sin Zlatko Dalić je u finalu igrao i opet Francuzi. Tako da nekako imam francuske noćne more. Француски, окей, разбирам, господине Чиро. А ви беше ли мака криво што не бевте дел од овој нов успех на Хрватска сега? Ja ovo smatram svojim uspjehom i Zlatko Dalić je moj produkt i moj sin koji je mene često izvao i tražio savjete, tako da ja mislim... Што ви викаше на телефон? Pa pitao je samo tata, jesam dobro napravio, ja sam uvijek rekao jesi. Ali ja kažem da sam ja imao ekipu kao što je Vardar bio 80 neke, pa ja bi bio šampion svijeta. Што се сеќавате на Вардар од тој период? Pa kad su igrali moji sinovi, Grošev, Stanojković, Simonovski, Kanatlanovski, Janevski, Najdovski, Goračinov, Savetski, Pančev, Ringov, pa sine moj, svijet bi pokorio. Имате ли омилен син од овие? Pa moj Vasil Ringov je bio moj sin. Darko Pančev je bio velika zvijer, ali je igrao u Zvezdi. A moj sin Vasil Ringov, najljepši brk Vardarske rivijere. Pa čak и подалеко. Pa i šire. Да. Добро, господине Чиро. Имате ли план за иднината за крај, вака да ја прашаме нешто, што е следно за вас во вашата богата кариера? Pa evo, sine, ja sam sada u trenerskoj penziji, kako kažu, mirovini, jeli? Ali ne mirujem. Imam predavanja, svašta radim i uglavnom provodim večeri uz tvoju emisiju. Evo. Miroslav Čiro Blažević! Daj raka ovdje. Bravo, sad.